V prijavnico kličem dijake za tek na 1000 metrov. Dijaki za tek na 1000 metrov, javite se v prijavnico, da vam razdelimo štartne številke. Ponovno kličem se dijake za tek na 1000 metrov, da se javijo v prijavnico. Imamo še zadnjo skupino, teka 400 metrov dijakinje, tekle bodo proga 1, Valner Iza, proga 2, Zajc Sneža, proga 3, Gohar Hana, proga 4, Šulc Emeli Joki, proga 5, Lega Pija, proga 6, Maš Anja, proga 7, Vilfan Vita Emika in proga 8, Kasnik Zala. Ponovno pa kličem se dijake za tek na